Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umugabo w'imyaka 30 y'amavuko yasambanyije umwana ufite imyaka 15 y'amavuko. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu mugabo w'imyaka 30 wasambanyije umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko. Abaturage basabye ubugenzacyaha ko uyu mugabo yakatirwa urwa burundu bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere. Icyaha yakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 35 gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko uyu mwana w'umukobwa yaje mu masaha ashira saa 10 z'umugoroba akaza kuri uno mugabo, ndetse akaba kugeza izi saha akaba yaragihari, ariko batunguwe no kumva umwana arimo araboroga arira, ahubwo yarari munsi y'urugo. Nibwo abaturage bahuriye basanga uyu mwana munsi y'urugo, ndetse uyu mwana avuga yuko uyu mugabo amaze kumusambanya yarangiza akamujugunya hano munsi y'urugo. Uyu mugabo wasambanyije umwana w'imyaka 15 y'amavuko bamwita Jabosco. Uyu mwana wasambanyijwe bamwita Kararisa. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu mugabo akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Twabajije umugore avuga yuko umugabo wiwe ibingibi atarasanzwe abikora. Tumubaza nimba umugabo wiwe nta kibazo cyo mu mutwe yaba afite, avuga yuko umugabo wiwe nta kibazo cyo mu mutwe afite. Uyu mugabo afite umuryango w'abana 5, nawe wa gatandatu n'umugore wa 7. Bivuze ngo yari afite umuryango w'abantu 7 nawe yibariyemo. Umugore avuga yuko uyu mugabo ari we wari utunze urugo, ndetse nibamufunga aba bana bazabura epfo na ruguru, ndetse inzara ikabica. Abaturage bavuga yuko bazafasha uyu mugore kugira ngo uyu mugabo wakoze icyaha nk'iki ngiki akomeze yidedembye. Abaturage bavuga yuko bazafasha uyu mugabo wakoze ibikorwa nk'ibi ngibi byo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, bamujyane bamute muri yombi bamufunge, bazasigara bita kuri uno muryango usigaye. Ni mu gihe abaturage batangiye guterateranya amafaranga kugira ngo bayahereze uyu mugore arebe akabizinesi yakora kajya kamubyarira amafaranga abana bakarya. Ni mu gihe n'abaturage bavuga yuko bafite n'imirima minini cyane uyu mugore yajya ahinga, ndetse agasarura agatunga abana. Bivuze ngo ibyo kurya by'uno mugore, imibereho mibi y'uno mugore ntago izigera ibaho, ahubwo abaturage basaba yuko uyu mugore yakura amaboko mu mufuka agakora. Ariko uyu mugore avuga yuko ku iki gicamunsi uyu mugabo yamwohereje kujya guhaha. Mu gihe yamwohereje kujya guhaha, yongera amwoherereza andi mafaranga, ahita amutuma mu gasarina, dore yuko isoko ryari ryaremye, hari saa 10 z'umugoroba. Ndetse mu gihe ahageze arongera mu telefone amubwira ati ibyo yaragiye kugura byabuze, dore ko yaramwoherereje amafaranga angana n'ibihumbi 3 ngo ajye kugura inyama kwa Mutaliyani. Kugera kwa Mutaliyani asanga inyama ziri kugura ibihumbi 5. Nibwo yahamagaye umugabo amubwira yuko inyama zuriye. Ni mu gihe umugabo yabwiye umugore ati tegereza gato nyenze nkoherereze amafaranga. Kumbi yarari kumwe na kano kana k'agakobwa mu rugo kugira ngo abone uburyo ki agasambanya. Ni mu gihe umugore yamaze isaha saa 10, koko izari saa 10, saa 11 azihamara akiri kwa Mutaliyani ategereza ko umugabo yohereza amafaranga. Ni mu gihe umugore yategereje amasaha arenga 2 yigira inama yo gutaha, nibwo yasangaga ngo uyu mugabo yasambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure, ndetse yasanze banamutaye muri yombi. Uyu mugore rero avuga yuko ibingibi umugabo we yabikoze yabigambiriye bitewe nuko yamwohereje ahantu kure, ndetse akagomeza amurerembya kubera ko ntabwo ari gusambanya uyu mwana umugore ahari ngo amukundire. Bivuze ngo uyu mugore nawe nubwo ari mu gahinda, nawe avuga yuko umugabo we yakoze ikosa rikomeye cyane, akwiye gufungwa agahanirwa ibyaha yazize. Abaturage bamusabira igifungo cya burundu, umugore we akamusabira nibura igifungo cy'imyaka 3 kugira ngo agaruke yite ku muryango. Ariko icyaha yakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 35 gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Kubw'amahirwe uyu mwana wasambanyijwe nta ngaruka byigize bimugiraho, ariko yajyanwe kwa muganga kugira ngo yitabweho ataza kugira indwara
indwara yandura zituruka mu mibonano mpuzabitsina, ariko ku bw'amahirwe igipapuro cyavuye kwa muganga kigaragara yuko uyu mwana nta ndwara n'imwe yagize yandura uretse gukomereka akava amaraso, ndetse nta kindi kibazo cy'umubiri yigize agira. Bivuze ngo nyababyeyi iracyari nzima, yabyara nta kibazo. Hari igihe umuntu asambanya umwana ku gahato ugasanga nyababyeyi yiwe arayangije, ugasanga umwana abaye ingumba nazongera kubyara, ariko uyu mwana nta ngaruka byigize bimugiraho. Abaganga basobanuye yuko uretse gukomereka nta kindi kibazo kinini afite. Uyu mwana w'umukobwa mu gahinda n'amarira avuga yuko uyu mugabo yagiye kumva yumva aramuhamagaye mu cyumba amuhereza amafaranga ngo najye kuri botike kugura biswi n'utubombo. Uyu mwana agenda yirukanka ajya kugura biswi n'utubombo, ahageze nibwo umugabo yatangiye kunyunguta ku kabombo nawe akajya amuhereza nawe akanyungutaho. Nibwo yahise amwicaza ku gitanda ndetse atangira kumukora ku mabere, atangira no kumanuka amukora ku gitsina. Nibwo uyu mwana yamukuragaho amaboko ku gitsina cye, gusa uyu mugabo akakomeza aforosa amuhatiriza, birangira uyu mugabo amubwiye ati nubutareka ngo turyamane ndagukubita. Uyu mwana avuga yuko nta kibazo ari bwemere akamukubita aho kugira ngo akore ibintu nk'ibyo ngibyo, koko n'ubwa mbere yaranabyumvise, ni n'ubwa mbere yaragiye kubikora. Ni mu gihe uyu mwana yabonye umugabo avuga yuko ari buze kumwica, aratuza arabyihorera. Uyu mwana w'umukobwa uramutse umurebye ntiwabona ko afite imyaka 15 y'amavuko, afite igikuriro. Ushobora kumureba ukabona afite imyaka 20 y'amavuko, afite igikuriro, afite amanyashi. Ni umukobwa uteye neza, ni umukobwa wariye neza, nawe ushobora kureba ukagira irari. Nk'uko uri kumureba kuri kamera za Kidasomora TV Rwanda, wasambanyijwe n'uwo nguwo. Nk'uko bireba kuri kamera, uyu mwana ntago wamenya uko afite imyaka 15 y'amavuko. Umurebye wabona yuko afite nk'imyaka 21 cyangwa 22, ariko ku ndangamuntu yiwe handitse yuko afite imyaka 15 y'amavuko. Nibwo rero uyu mugabo yaje kumusambanya ku gahato, amusambanya ku ngufu, ndetse uyu mwana aza kubanza gutuza ndetse kugomeza uyu mugabo amuforosa, akomeza amuforosa, dore ko uyu mwana atarabimenyereye. Nibwo uyu mwana yumvise ari kubabara, atangira kuva amaraso. Nibwo uyu mwana yariraga arakomera avuza induru. Nibwo uyu mugabo yamupfukaga umunwa, arangije aramusambanya, ndetse arangije uyu mwana aramusohora amujugunya hanze mu rutoki. Nibwo kumujugunya hanze mu rutoki rero abana cyangwa abatambukaga n'abana barimo bakina umupira bagiye kumva bumva umuntu uri kuririra mu rutoki, barebye babona n'umwana w'umukobwa. Barangije bahuruza abaturage, abayobozi b'inzego z'ibanze b'imidugudu na ba mutwara sibo. Nibwo ba mutwara sibo bahageraga, ndetse na mukuru w'umudugudu ndetse n'abaturage. Mu kuhagera wasanga uno mwana arimo ararira kandi ava amaraso. Ni mu gihe uyu mwana bamubajije avuga yuko Jean Claude ari we wamusambanyije kugera ku iki kigero, ndetse akamufata ku ngufu, yarangiza kumufata ku ngufu bakahita amujugunya hano munsi y'urutoki. Uyu mugabo wasambanyije uyu mwana rero yumvise ko bikomeye, agerageza gucika yirukase abaturage. Nibwo bamufashe, bakimara kumufata bamwicaza hasi, dore ko bamwe batangiye no kumukubita udushyi twa andirayiti kubera ko yaragerageje kwirukanka. Ni mu gihe rero bahise bahamagara ubugenzacyaha RIB. Uyu mugabo bahita bamujyana muri yombi, akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15 y'amavuko. Nuko byagenze, byatangiye rero uyu mwana aje kubasura, dore yuko bari bafitanye isano. Ni ukuvuga ngo uyu mwana ruje kubasura afitanye isano n'umugore, avukana n'umugore we mu nda imwe. Bivuze ngo na kano kana ni akagore ke, tugendeye ku mico ya kera. Rero nibwo aka kana kaje bahita bagafata ku ngufu, birangira bagasambanyije uyu mugore. Rero mu kuva ku isoko avuye guhaha inyama, dore ko umugabo ya mafaranga yari atarayamwoherereza, umugore akoresha yaravuga ati reka nahe yenda ndaza kuyaka umugabo ningera mu rugo. Mu kuhagera asanze umugabo yicaye mu modoka ya RIB agiye kujyanwa kuri RIB. Nibwo kugerageza kubaza ibyabaye, asanga uyu mugabo yafashe ngo umwana utujuje imyaka y'ubukure ku ngufu. Agiye kureba uwo mwana asanga ni umwana bavukana mu nda imwe yafashe ku ngufu. Nibwo rero uyu mugore nawe yahise arira, atangira kwifata ku munwa, atangira kurira nawe avuga ati umugabo wanjye ntabwo ari we waba wakoze bino, baramubeshyira, ntabwo umugabo wanjye yakora ibyaha nk'ibi ngibi.
ntabwo umugabo wanjye yakora amakosa nk'aya yo gusambanya umwana nk'uyu nguyu kandi neza abizi ko tuvukana. Baramubeshyera nibwo umwana yari yajyanywe kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abaganga kugira ngo ataza kuhabura ubuzima cyangwa atagira izindi ndwara yandura zikunze kubera mu mibonano mpuzabitsina. Uyu mugore rero yasigaye mu gahinda n'amarira. Uyu mugabo nabwiye yuko afite umuryango w'abana 5, ubwo bose hamwe ni 7 hamwe n'umugore. Umugore avuga yuko aba bana atazashobora kubitaho. Abaturage baramubwira ngo ceceka, ikibazo cyawe turaza kugufasha. Nuko byagenze rero, singe hahera uyu mugabo wasambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure, akisanga bamutaye muri yombi azize irari ryiwe ryo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Rero uyu mugabo akaba ari mu ishami ry'ubugenzacyaha RIB, akaba ari gukurikiranwaho ibyaha ashinzwe byo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Reka amakuru yacu tuyahagarikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Twari duherereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi.